Ovo je tema koju zadnjih 10 dana svi o tome govore. No, puno se priča, puno je susreta na televiziji i na radiju, svi o tome govore, ali svi do jedne crte. Svi do jedne razine, i dalje niko ne preskoči tu crtu. Znači, sve se to razvodnilo o toj masoneriji, koji su članovi, to nas jako zanima, štiti brat brata, koji su obredi, sve postoje, je li katolici mogu biti masoni, zašto ateisti ne mogu biti primani u masonska društva, zašto mogu biti homoseksualci, i sve to dolazi na teaka jedne, da kažem, neću reći da je to trivijalna pitanja, ali stvarno najjednostavnije pitanje je to zaokuplja javnost i od šume čovjek ne vidi drvo. Svi ti razni gosti koji su gostovali, svaka čast, to su divni ljudi. Ali ja ne znam koji od njih pročitao puno knjiga o masoneriji, koji je istraživao to. Mislim da se razumijemo. A onda kad gledam i ti voditelji koji se postavljaju pitanja, mislim to je sve došlo na neku razinu. Ne da sam je puno patetika, ali recimo, mislim da gospodina Mučića koji je dao neke temeljac toj masoneriji, bez obzira kad ga gledali s jedne strane ili s druge, znate što hoću reći, da nas troje nekako o toj masoneriji poslije Domovinskog oslobodilačkog rata počelo istraživati i pisati. Nismo se ni poznavali, kasnije su se igre slučaja čak surađivali par godina intenzivno. Dobro, svi smo kasnije imali neke osobne tragedije i život nas je uputio svakoga u nekom drugom smjeru. No međutim, ovo što sam ja osobno napisao u 10 godina pisanja, znači prva knjiga je izašla 2006. Vladari svijeta, svi su govorili tada da pišem bedastoće, da je to neka fantastika. Zadnja knjiga je izašla 2015. Neću reći da sam mislio, sad sam sve napisao i stao sam. Dobro, možda će biti opet nešto da me ponuka da dalje istražujem. Te moje knjige nisu neka egzaktna znanost, jasno. Nije ništa opipljivo. Znači, čovjek kad istražuje, onda iz 1000 tih crtica, tih podataka vadi neke svoje, možda i hipoteze, činjenice, zaključke i da dolazi do neke surove istine, da je svijet složen sasvim drugačije nego kako naš običan puk misli, koji živi stvarno u jednom virtualnom svijetu i ne zna kako svijet u stvari gospodari nama i kako ko vuče konce. I baš zato bih htio 2 stvari sada samo reći od svega toga. Ajde možda da malo jedno brzopoteznu povijest, ali 2 stvari što su tu najbitnije. Znači, koja je najveća masonska doktrina? To je Luciferova doktrina postanka Bogom, obogotvorenje. Da je to iko spomenuo, od ovih silnih razgovora po ome, ove tribine ne bi ni bilo, smatrao bi da ja ne moram tu dolaziti. A druga stvar je kako taj politički ustroj, kako on funkcionira. Od vrha prema dolje. Jer jasno da ovih 6 miliona masona nisu oni vladari svijeta. Jer kad tu naštekamo sve ove razne udruge, Rotary, Lions, pa razne otvorena društva, zatvorena, za borce za ljudska prava, zaštitu životinja, komaraca, žaba i ko zna čega, onda toga imamo i 100 miliona. Normalno, nije to milijuna, nije to. Ko je taj vrh? I zato cijeli sve ovo što se događalo u Hrvatskoj, jasno je da te lože i ovo što je da su to trećeligaši. Većina njih nije ni priznata, su zakutne divlje lože, da su neke prave lože, normalno ne bi se ni otkrile njihovo članstvo, to je jasno. Tada su to jedni potpuno, ja bih rekao, sporedni igrači i trebamo svijet gledati drugačije. Čak i nije ko je mason službeno, ako nije. Nekako se ponaša. Kako se ponaša u ovom masoniziranom svijetu, u našoj masoniziranoj Hrvatskoj. I sada samo da prije nešto o ovoj doktrini masonskoj
doktrina bogotvorenja ne kažem, samo jedan kratak uvod, znači od tog Lucifera koji je prvi taj slobodoumnik, znači htio postati Bogom, do svih tih silnih vojskovođa, svih onih koji su htjeli vladati svijetom. Znači od onog Nimroda koji je zidao toranj babilonski, do kralja Salomona. Kad govorim o kralju Salomonu, ne mislim na onaj njegov prvi dio, kad ga je Bog podario mudrosti, kad njegovi psalami, pjesma nad pjesmama, to je nešto što je teško ponoviti iko. Ali ona je njegov druga faza kad se praktički prepustio magiji. Znamo da je imao 700 žena, još 200 ljubavnica koje su većinom štovale boga Bala, znači đavla, sina tog Nimroda iz Semiramide. Znači dalje kroz cijelu tu povijest, pa na kraju do ovih pokreta i komunizma, nacizma, fašizma, što su sve čeda masonerije. Svako od njih htio da vlada svijetom, svako od njih. I Hitler, i Stalin, i svi oni su htjeli biti vladari svijeta. U jedno društvo bez Boga. To je ono osnovno. No, međutim, nije niko uspio. Uspjelo je ovaj naš zadačni sustav, gotovo da vlada svijetom. Ovaj neoliberalizam, sustav u formi globalizacije. Globalizam, danas je sve globalno. Nekad ta riječ amerikanizirana, negdje početkom 20. stoljeća je došla u naše riječi, inače međunarodni odnosi bi to trebali tako prevesti. Znači, više nemamo međunarodne odnose, nek sve je globalno. Globalno tržište, globalne države, globalni svijet, globalno selo i tako dalje. Sada, London, u tome trebamo tražiti ishodište zla. U njemu je matica svih loža. Znači, mi kad govorimo o masonskim ložama, to nije struktura koja je vrlo složna unutra. I sami smo već čuli ovima da imamo razne obrede, škotski, engleski, egipatski obred, znači obred Misraima, znači to je sin, Hamov sin, znamo Ham, sin od Noe, kojega gleda u vinogradu, koji je proklet, nečisti duh. Znači imamo raznih društava koje su u istoj toj strukturi sa masonerijama. Znači, Iluminati, koji su osnovala, znači, židovska familija Majer, koja je imala u svom ovome štitu, u svojoj grbu, taj crveni pentagram, kasnije je onaj Rothschild i praktički promijenila i prezime Rothschild. Zatim su to razna društva od tih raznih klubova, Paklenog ognja, Bijela bratstva, Rozenkrojceri, Teozofska društva, kabalisti i tako dalje i tako dalje. Do razne gnostici, gnostičke crkve, gnostička društva, sotonske crkve, Setov hram, jedna rigidna sekta koju su masu njih iz Pentagona i NATO saveza pripadaju sekti Setov hram. I sve to je na neki način nije povezano. Oni su borba između njih. Znamo da drugačije da je recimo anglosaksonsko masonstvo monarhističko, romansko masonstvo socijalističko, američko masonstvo pragmatično, židovsko masonstvo ekskluzivno, kao neka nadmasonerija. No međutim, ta borba mogli bi oslikati ovako na naš rječnik, govori se borba lopova oko ratnog plijena. Ali prema vani je to hermetički zatvoreno. Prema profanom svijetu to je zatvoreno. To je složno. Tako funkcioniraju. I ti vladari svijeta, taj vrh masonerije, na vrhu je toga su okultisti. Jedan ovim ložama, ne znam ko okultista, ili nešto među ovima što su sada otkriveni. Znači, vi znamo da oni imaju tajni, onaj veliki mešter, on mora u onoj inauguraciji obećati da neće odati tajnu i onom nižem članu, a kamoli ove više lože ovima drugima. Da li se to, jer se to radi o koliko tisuća, to mi ne znamo. No, međutim, činjenica da okultisti su strukturno povezani sa svim tim najbogatijim obiteljima cijeloga svijeta. Ne kažem ja da su svi vlasnici tih svih kompanija da su na vrhu okultisti, pa ne moraju biti na masoni, no međutim strukturirano su povezani i vidite kako to idealno
izgleda u tom cijelom svijetu. Imamo neko vlada, neko gospodari, neko daje naloge, onda imamo države koje su smiješne satire. Ja ne znam, evo imamo saborske zastupnice, ne znam o čemu vi odlučujete. Mi se gledamo realici. Evo, imamo i gospodina, može kasnije. Znači, države su taj nivo vlasti. Imamo jedan zombizirani puk, planetarni puk potpuno opranog uma, koji tumara poput slijepca od jednog uvjetovanog događaja do drugoga, koji svijet gleda kroz obojene naočale, koji jednostavno nije svjestan ničega. Znači, a to ćemo malo kasnije kad budemo govorili o tom planetarnom puku. Znači, u toj strukturiranoj, tom vrhu vladara svijeta, tako ih mogu nazvati, je sve banke, gotovo sve banke. Pazite, ratovi su, oni praktički iniciraju sve ratove, sukobe, na kraju ove epidemije, možemo reći da se malo našalim. Znači, rat je najprofitalnije poduzeće, kriza je najprofitalnije poduzeće. Jer poslije tih ratova svi su osiromašeni, svi traže novce, svi traže da se... I normalno, vlasnici banaka su oni. Oni međusobno i ratuju. Na kraju gledamo, oni su ratovali, govorim, Englezi protiv Škota, masoni su to ratovali na jednoj i drugoj strani. U Napoleonovim ratovima svi Napoleonovi generali su bili masoni. Njegov brat je bio veliki mešter velike francuske lođe, njegov pastorak veliki mešter talijanskog velikog orijenta. Ratovali su protiv engleskih masona. General Kutuzov u Rusiji bio je mason. Znači, braća Rothschild, oni su točno znali. Jedan je financirao Napoleona, jedan Austro-Ugarsku, jedan Englesku, jedan Rusiju. Znači, sustav funkcionira. Isto tako, sva bogatstvo, sva industrija, recimo farmaceutska industrija. To su oligopoli. Zašto je i kod nas morala prvo otići Pliva, pa recimo telekomunikacije, to su špijunske službe. Evo, mi sad danas se snima s ove 2-3 kamere, svako u džepu ima mobitel, mi svi se snimaju, on je ugaćen, snima se. Znači, taj mali aparatić koji je u džepu, on može i poslužiti da s njime obavimo neki razgovor, osim toga. Znači, sve ovo važno, oni su vlasnici proizvodnje hrane, naftnih bogatstva, izvora pitke vode, svega. Ono što je bitno. Oni lako riješe se suparnika. Na burzi se, ono što je nebitno u gospodarstvu, to se lako rješava. Kad neko dolazi konkurencija, na burzi se lako, ne može ova čaša danas 2 kune, sutra pola kune, onda 5 kuna. Znači, uništava se konkurencija, van tog interesnog kruga. Znači, tako svijet funkcionira. A države sam rekao. Sad, da malo to preskočim, tako dalje, više kasnije se mogu nadovezati. Luciferova doktrina obogotvorenja. Ona je počela, ovdje moramo zagrabiti u znanost eugeniku. Ali prije eugenike moramo se podsjetiti na jednu mistiku, magiju, to Sveto pismo reinkarnaciju, koja je prihvatila hinduistička religija, prihvatila je babilonska religija. Jer Babilonci i potomci tog Nimroda i tako dalje, oni su praktički u žrtvovanju djece smatrali da se žele se obogotvoriti, znači postanak Bogom u žrtvu. A praktički kod njih je bilo ono što mi imamo danas u Londonu. Spoj religije, kraljevskog trona i te jedne magije, znači doktrine postanka Bogom. To je sad imamo London, što je nekad bio Babilon. Znači, znanost reinkarnacije koje je prvo prigrabilo Englesko kraljevsko društvo 1660. godine, John Locke i djedo Darwina su radili na toj mistici jednu teoriju koju nakon što je prirodoslovac Darwin sa svojom evolucijom izašao u javnost, koja je praktički evolucija na neki način teorija isto, evolucija znači u konačnici od čovjeka stvoriti nadčovjeka, od nadčovjeka Boga. Znači to se samo prikalamilo. To je masonerija prigrlila
evoluciju kao znanost. Mada ona nije vjerovala u to. Ali ona znala da je to kopštica uperena na kršćansku Evropu.